I pozdrav smo ljudi, ovdje sa vama Adi Nazmin i danas, kao što po naslovu vidite, radimo Draw My Life, priča o cijelom mome životu, kako je moj život potekao i kako sam postao YouTuber. I sada ćete vidjeti. 2007. godine moja majka je zatrudnila sa mojim ocem. To je bila vrlo kritična faza mojoj mami i meni. 2008. godine moj tata i moja mama se razvode. Tada su otišli na sud i sud je odlučio da jedan dan budem sa tatom, drugi dan sa mamom. 2012. godine krenuo sam u vrtić. Da, svi moji prijatelji su me izazivali. Baš i nisam tada puno prijatelja imao. Svi su govorili, ahaha, ide u vrtić. 2014. godine saznao sam za YouTube. Kada sam rekao majki da mi kupi kompjuter. Do 2016. godine imao sam kompjuter. Kada je moja majka otišla od svoje kuće i sada živimo u podstanarima. I 2014. godine krenuo sam u školu. Ona je za mene bila čudovište. Ogromno veliko čudovište gdje se puno uči. Znači, nisam vam rekao, 2013. moga prijatelja Borsa sam upoznao. I zajedno smo krenuli u vrtić. Zajedno smo krenuli u školu. Zato 2016. godine moj prijatelj Boris se seli u Nevesinje. I jako sam tugovao. Zato nije mnogo prošlo. Moj prijatelj 2017. godine se vraća nazad u Čačak. Kada je se vratio, moja majka me je potakla da pođem da snimam za YouTube sa Borisom. Prve klipove sam izbacivao sam, a 2018. godine počeo sam snimati za YouTube sa Borisom. Kada smo počeli zajedno da snimamo, prvi video nam je bio 22. februara 2019. godine koji se zvao Ukleta kuća. Moj omiljeni sport kao klincu je bio nogomet. Kada sam ga prvi put zaigrao sa prijateljima i zatrenirao 2014. godine kada sam krenuo u školu. I dan danas treniram nogomet, znači 7 godina. Znači, da ne bi zaboravio, i dan danas snimam za YouTube i moj kanal je Full Majstori fudbala i obavezno ga posjetite i lajkujte. I to bi bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste svi uživali. Ćao!